Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-salam jama'a kulu matarango mataga hame ara wani yak fo sanare Omar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah idi bayan fo no idi kango wasapora ka zurkundi inkiti ina yim fatka sala anse bayano de hal chimino wal man chimino zami di bayan fo ngo zurkundi hun kun za sus bokas wal za bi cin no bor fo ndo kayne be kulkan ina wasap ko anin gon wasap nera be kulkan man hayanin samba bor wayse ko bor warankse kul bora won wasapo siya ko goy din dab mo ni man samba kulse kadden nera zambor warank bana wal hankan himandani ganim nan ni won wasapo mi yak goy to sanno di man cimno be kul minga lakal ganandi borende no kan ninga iPhone sola kay gimira zami de jir bande se wasapo nga za wasapo de Facebook o da Instagram o atedan idde dan jikai dunya manda mera aman goy normal mat kan tini ba to woni se de no ngay mo fatika bayan woni tay mila hala bore ga yadda wal binde in ngay won mal fadano to whatsapp ko I want whatsapp ko kambara man ner be kulse inshallah ngi bayano kay ne tona dara se dami ga bay kam borfon ani dan wiswasra borfon ga mila hal timno borfon ga mila borfon mo ga bay kam timno dami ga bay kam man bay kunno ga message ne cine al halibay borangoni ga bay borangoni isben don ka ci ina fatika fahaman dara se bore kan su bay mudu ko bay msinge la kaltunandi kan sandori kan wodi ko zurkundi tangarno ara won yak fo sanare na Omar Haruna Zarma Tech TV inshallah yi ngwara nga alfarmo donc kun ci won channel wa kan sa din man nani sa abonnement man nani sa abonnement mi bi de partager na won yak fo senese ngay mamudu kulu bi de won nafa kama cinde ku kande imnanse assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.